MSC kiliga puthak kesia songben ningkang samse kachipak langpon. West Karbi Anglong langmai pi ahawar araratum thurpakben ronga towar kachisalokbon. Piniani kang sama birta longpen nili birta thanbang pi sami promila timungpi non birtang tonpen arjuponitha. KSA Inglongpho Hamren Regional Committee Kongchunbang Prosonto Intipen non MSC kiliga puthak pherangke thingno ningkang samse kachipaklangpon. Piniwo signify troxy arni non angkeleji Karbi Anglong Autonomous Council MSC election mate MSC ang hoi kili kachipate bangke project asonsi thegdam longpusi jongpon. Leben ka project alamte Prosonto Intipen ki jongpon ki lada Karbi Anglong Autonomous Council arloki sikshidal pinak lasi lada Karbi Anglong sikshidal arloki Himanta Biswa Sharma Piyush Hajurika tum kapawang pen kotnat neki non tribal atoma phan land pata nangpi potang ho leben komat ni gorkha tuma phan nominated MSC nangpi ponchi tang hopu kechak thapa bangke chokchi lata Karbi Anglong Autonomous Council aphan nanglang plot topusi KSA Inglongpho Harokhat Regional Committee Kongchunbang Prosonto Intipen pherangkia thengnopen pinrem pono Hamren pen Bidara Mingling Karbi Daily News penaplo tarik ner cap Karbi Anglong Autonomous Council kilik aparman along litum thekolong lo pininga sengkan bang isi ke project mate ning duk me alam bang alapulo pininga sengkan bang non ke dobo ma sarkar atumalong ang tan pen MLA atum ke bang minister atum ke bang pininga bang aphai bat pikason sini tum theklong lapena bang ke labang solong isi ning duk me alam ke lapulo dake Karbi Anglong Autonomous Council election lapena labang so Autonomous Council ke lage sik sidul council pinak la sila bang so council along ke claim ya aja kong doan sitamila dake Karbi Anglong Autonomous Council atum si claim ji ladak si komani Himanta Biswa Sharma wang si konani bang ke land pata pi tang ho non tribal tum lason right pi tang ho ladak nominated MEC pi tang ho komani gorkha tum lapuson na kiche chak tap pare da bang ke lake Karbi Anglong Autonomous Council phanang lang rop lapena ladak kedua ke thik ding tu phanang lang rop lo sini li lang phan pui lapena bang ke ladak kaprek agenda do development sector alam na puno industrial development education development road development lahai alam pele ladak nang khanut lahai alam pele ladak arada tum phanili tum phanang rungponun lapuson konat ne non tribal tum phan arai kipi longle pata pen cheklok no nominated MEC pi po alam bang ladak nang kining je bang litum Karbi lo charli asong hin pen comment tu neta litum kroy pon thek thep se labang so herang ke hin pen litum pang dak pon ese song pen bang ke nili ning je no dak ke menesi tami ese inut ese general public pen nili ke thegam long especially tum Socheng constituency bang non ephong election bang ke Socheng constituency bang isi prek je kason sin tum thek pon long dak bang ke pining sengkan bang ke party pa the non ephong MEC election ke Socheng constituency ke party pa the ladak bang ke komat abang pusi aning ke mei ma komat abang pusi rat aphan ke claim bi thegi ma pusi ladak bang ke lang dak bang ke reality kupi ma ladak komani rachari asong tum urun doya men pen rata tum phan ke than ke bai komani ke hemprek alam pen ke than ke bai komani ke development alam pen ke than ke bai ladak bang ke ladak Socheng arat tum ke arjuje Socheng arat ke pining sengkana bang ke komat ma kam claim thegi ala bang so bang phupansi vote pi pusini lichini da Kopili constituency kaparlo langme pi ahawar longsing hansiarong lapen basa intiarong arat thurpakben ronga towar kasalokpon Piniwo signify troxy arni West Karbi Anglong Kopili constituency kaparlo langme pi ahawar longsing hanse arong lapen basa inti arong araratuma phanki pini arni anta BJP parivartan atomon kijadam de da jok piniwo signify troxy arni langme pi ahawar araratum thurpakben ame thangarong atowar jopadap kacheleng kasik sak ke thepika joksi pini rat thurpakben tower chisalokpono Leben rong araratum ame thangarong atowar kasalok pon chiaphan methang atangka jirung cherek pensi longle chothok ponsi ronga towar nang salok pono kedam dang MSC la pen CM atuma phanta towar nang salok pithapu chuning ni tun piklo mota nang salok pipete da joksi methang chisalok nang koklo pusi pachini pon Kironi pen Tenjing Inti report Karbi Daily News Lake nilitum jongjong hin mensi kama ceklem atima anterong pen intirong ronia dak halat atwa kahenoong ki ini tum la ronia arat silang panti atwa je semua la trotoar kasumar dia pan ke tupugom lo kita bang semar menet be la rong lo celeng atwa tengah pan ala tunta
interest and edat ajo ini lebon kino antang sumar pikir deh. Oh lo kini lo suatu warga selam pen malang itu medite banang karju. Kami sen lo nasi lo dak suatu warga lo mati la lang itu warga lo. Enak mat ke alang li iklim pun wai ke la pilih ho mesti nomor proxy alang ke phone komersial alang li cari wai lo. Tuh kita edak ke iklim bang pu ini bani phanta cupu dumbang pen kita. Laso la rong ni ada kacalat dia tawar keceng beri ke dam ke bang kisung kun le dokok pusatane tum ke pon doktor hem ka pon ka wanta kisung da yo ni pen sini tum la rong ni arong asar jing wai jing sai pen si rat ni ka phan chuhang pen sini tum la so rabit har long ke hulik pe the ke pe pleng dia phan ke tangka adon tin tum chirung chere pen si ke bar pe sini tum la so along le ke chuan pe sila non tarong ni ra thur tak sini tum la so towan kita media phan sini ni tum non ke bor ipe si ke klempon alang li MDC ta alang li ahok nang chilang li alang li ningkan phong bong benta arnisi beng tala dak rong rup ke boy ki tum katora etowar lang mi dopet ave alang li nang ka chilang li pena yani si ni tum batai da sini li tu api alang li ibang we la si Dongmukak Bandre Tirangpi Residential School Pen bining HSLC asalang mesenang tek kachipalongdun. Bini wosik ni phai troxy arni ataba por phai sirkep apor molom Assam Board of Secondary Education Council pen bining HSLC asatlang mate kep angdeng metric asatlang angthek pangda pondang no. Bangso HSLC asatlang Dongmukak Bandre Tirangpi Residential English School along pen Arindra Thakur First Division with 1 letter, Deba Nat First Division with 4 letter, Isan Jyoti Bora First Division with 2 letter, Christy Singha First Division with 1 letter, Longkirhon Timong First Division with 1 letter, Malong Kiling First Division, Anil Gupta Second Division with 1 letter, Leben Bangke Babang Phubang Phiatum Second Division pensi Chipalong Pono. Bandre Tirangpi Residential English School pen Kadu Kavi Pininga Sengkan HSLC ketokdon aphai laki Kre Troxia Bang Phubang Phido. Leben Laso Long pen First Division Bang Trok, Leben Second Division Bang Kresia Tum Chipon Dunsi, School Aphan Nongmi 1 Pilo. News Text Report, Karbi Daily News. Keso pen kelang sidabang avedet nangji mate lam kaninji ason kachiri kinangso. Langsung si ino Ramayan Chauhan Adivasi Kepan kelang progajok wosik nipai trok urmiarni Haroghat Police Station along FIR kipipon. Hawar Kihat Keparlo Haroghat Police Station angkang along kedodot Adivasi Kepan kedam tangarni social media along kiklang rock Hawar Kihat BJP Mondol Committee Maipu Ramayan Chauhan abang Adivasi Kepan non MEC kiliga hotki hor okpen kebaita wood nangjok jipu alam kiklang rock mate gijunodak alam thek kiklang rock aputhak Assam Adivasi Student Association atompen Haroghat Police Station along an FIR Pipajirdam Nitum Adivasi aphan laan nang ki putorajok Ramayan Chauhan aphan arpu pen pasunangji leben arona tingpen ingsai pon wek nang jipusi all Adivasi Student Association of Assam atompen kehang podopon pusi birta riptunlong. News Text Report Karbi Daily News. যেহেতু আজি আমি ৰাতিপুৱা অডিঅ' ক্লিপ এখন পাইছোঁ তাতে হাওৰাঘাট মণ্ডল বিজেপিৰ ৰামায়ণ চৌহান কোৱা মানুহজন আমাৰ জাতিক বহুত ঘৃণনা টাইপৰ কথা কৈছে যিহেতু আদিবাসী মানুহে বোলে মদ আৰু গাহৰি মাংস দিলে ভোট দিয়ে আদিবাসী মানুহক একো নালাগে এইটো বুলি ৰামায়ণ চৌহান কোৱা মানুহজন আমাক আদিবাসী মানুহক নেগলিজেন্সি কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি আজি আইনৰ ওচৰত আহিছোঁ আইনৰ ব্যৱস্থা লৈছোঁ আইনে আমাৰ সিদ্ধান্ত কৰি দিব লাগিব আৰু আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো আমি এটা কথা অনুৰোধ কৰিছোঁ যিহেতু বিজেপি দলত তেখেতসকল ৰামায়ণ চৌহানৰ নিচিনা মানুহক ৰাখি জাতিক অপমান কৰিব নালাগে আৰু আমাৰ জাতিটো কি যিহেতু হাওৰাঘাট কথাটো কৈছে তেখেতে তথাপিতো আজি আদিবাসী জাতিৰ কথাটো কৈছে আদিবাসী অল অসমত আছে আজি অল অসমৰ মানুহে আমাক হাওৰাঘাট আঞ্চলিক কমিটিক আমাক প্ৰশ্ন কৰি আছে আপোনালোকে কি কাম কৰিছে যে আজি আমাক গোটেই জাতিটোক আমাক এজন মানুহে গাহৰি মাংস আৰু মদ খাই বুলি নেগলিজেন্সি কৰিছে আপোনালোকে গাহৰি মাংস আৰু মদ খাই ভোট দিয়ে নেকি হাওৰাঘাট ৰাইজে আমি হয়তো যাক যেনেকুৱা পাৰিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কথা পাতিছোঁ আমি বিজেপি দলক বা যেহেতু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক
এটাই অনুৰোধ কৰোঁ, ৰামায়ণ চৌহানক বিজেপি দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে আৰু তেখেতক যদি বহিষ্কাৰ নকৰে আমি হয়তো আদিবাসী ৰাইজে আমি ভোট বৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম।